Kitiraw Kendra Honorable MLA Sheikh Nurul Hasan di Sangai Sida Lawi Singhi Damakta Halaga Department di Michael Degi Pirapa Hobby Cara yang Pukuli Thoram Mama atau Pasi Aduki Mati Nungai Harau Bukui Manam di Huji si Nung Kahin Taman Manam Degi Yadal Lokol Gurupa Lokol Amadi Atai Lokol Mam Tunjan Dana di Law Ubu Yadagun Labor Siga Iroinana Masi Simnaba di District Agriculture Office ki Matungina Hariba Id Hobby Sara si Atenba Matamda Lokpayana Naba Amadi Yamna Lomi Sindasu Yamna Lina Id Kano Labor Yamna Fotok Labor High Yielding Varieties ki Makal Asi Parzasing Asida for the Honorable MLA for the Kaikunazariba Sheikh Nurul Hasan na University the Agriculture Nomin Ama Winai I Mike Target Perform Book Series.